lo perlu be jangan jadi sin pan aku ban ong pi bang aku ban share gani ga idea kumno bangin bo ga profile pic jangi aga YouTube account nri haswa bangin sedang aku ban ong ba kala dan kowe ke video bang shna hisngi asngi menchwa banga batai ling baga English nri aga ni video ngan batai ling baga khasi Teshwa bangin sedang te ningkong ngi dan kamban like open ya ka YouTube app tapi ada open ya ka select how to udak bodan akan ni kalian ngaman hajrong do dan klik au tapi ada klik au select your channel klik hang tu tapi ada klik hang tu pada dan ini settings sang ni klik hang ni settings tapi ada klik settings select kita lightly ki dot sate hajrong dan nang ta pada select help and feedback klik hang tu tapi ada klik nang tu kan select browser tapi dari browser klik hang ni Google account settings nanti pada kan select Chrome browser dan ikat ki browser berhidan akun jang pi kan load hang ta dah kalau ada load kan semi ni Google account about me dah select ni profile picture dah bila ada belajar profile picture kun semi udak ngeleng baka keteng jang pi jonga kami leng baru nama keteng jonga sedang do desa klik hang ni add profile picture jadi nangta select yang ni select a photo from your computer lanika device lanika kat bafi use menta dah klik hang tu dah select files dah klik ada beli files select wat tu kudur bafi kwa ban upload dah select yang bagai image bila ada yang bagai image select bafi bo bafi kwa ban use dengan use nang ni kowe dengan jit ni kowe kador bang kwa te kala load mentah te dah kala ada load kala mi tu te pila ban resize kan lihat dah pila ada resize kan long baik tangga way size dah ada resize klik hang ni set as profile photo dah pila ada klik hang tu set as profile photo kala load mentah dah kala ada load kan semi ni te BI kan ni kalau mi minta kador bang abo minta dengan like biang sha YouTube account jonga te dang like biang sha YouTube account jonga am si minta baka profile jonga kala change ang ni te tangum ta parlok boleh sibon ma video jonga